radio BBC Gahuza miryango ivuga irondere kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije mwese kandi ndabahaye ikaze abakunzi ba BBC Gahuza miryango. Turi kuwa kane itariki 26 z'ukwezi kwa gatatu muri 2020. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu. Ingaruka zo kuguma mu ngo ku bakozi bari basanzwe babeshejweho n'imirimo yahagaritswe kubera ikwirakwira ry'umugera wa corona zitanguye gutuma bamwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika basaba gufashwa. Ivyo turavyumva kandi no mu karere mu Rwanda. Ishirahamwe HCR rivuga yuko abenshi mu bazohura n'ingaruka z'ico kiza c'umugera wa corona ari abasanzwe babayeho mu buzima butameze neza, cane cane nk'impunzi n'abatayi zabo. Inama y'ibihugu bitunze kurusha ibindi ku isi G20 yafashe ingingo yo gushira tiriyari 5 mu kuzamura ubutunzi bw'isi buriko burahura n'ingaruka z'umugera wa COVID-19. Tubafitiye n'urunana muri iki kiganiro gihagarikiwe na Mark Niyonkuru. Nongeye kubaha ikaze abantu baba miliyoni 3,300,000 nyene nibo basavye imfashanyo yo kuba barabayeho mu gihe c'ubushomeri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ndwi iheze. Ico gitigiri kirarenze kure ibindi bitigiri byose bari bamaze kubona muri ico gihugu. Iki ni kimwe rero mu bimenyetso by'ingaruka z'umugera wa corona ku butunzi bw'ico gihugu cimirije amatora muri uyu mwaka. Iki gitigiri kandi kiruta kure ivyari byaratanzwe n'abahinga igendereza ku ngaruka z'uwo mugera. Umushikiranganje w'ikigega ca leta Stephen Mnuchin avuga yuko kubasaba imfashanyo bavuga yuko bari mu bushomeri harimwo kurenza urugero gatoya kuko bamwe bazoheza bagasubira mu buzi bwabo. Avuga yuko abahagaritswe gukora kubera iki kiza ca corona bari bakwiye guhabwa imfashanyo mu kiringo c'amayinga makeyi, iyo nayo ikaba itorenga tiriyari 2 z'amadolari agiye kwemezwa mu itegeko. Mu Rwanda mu gihe indu ya mbere itarashira abanyagihugu bategetswe kudasohoka mu nzu zabo mu ngo zabo, bamwe mu baba mu muji bakotesha nako amazu batanguye kugaragaza impungenge ku badakorera imishahara yamaho babaho kubera amafaranga bakoreye ku munsi bibaza yuko bazogira ikibazo cyo kuronkayo bariha amazu bakose. Uretse gusaba abantu ubwabo kwiyumvikanira no kuvuga abapanze nabanye n'amazu, kugeza ubu nta cemezo ntabanduka ubutegetsi burafata kuri abo bantu. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na Jean-Claude Mwambutsa ari Kigali. Jean-Claude, wotubwira bimeze gute kuri izi mpungenge z'aba bantu bapanze? Nibyo Florentine, abantu bamaze iminsi ku mbuga nkoranyambaga bagaragaza ko byanze bikunze bazagira ikibazo cyo kubona amafaranga yo gukodesha amazu kubera ko nta kazi bakora kabaha amafaranga babonaga umunsi ku wundi. Bakavuga ko byanze bikunze batazabona ayo bishyura. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buherutse kumvikana buvuga ko bugerageza kumvikanisha ba nyir'amazu n'abo bakodesha ku buryo bagerageza kwihanganira abari mu mazu batabonye ubwishyu ako kanya, ariko bukavuga ko atari itegeko ry'uko iki cyakorwa. Naho Minisitiri w'Ubucuruzi we yaraherutse kuvuga ko muri ibyumweru 2 byari byashyizweho byo kuguma mu rugo bya mbere ntacyo leta iteganya kubikoraho uretse mu gihe aka kato kaba gafashe igihe kirekire. None Mwambutsa, abantu barabwa n'iki kibazo bapangiye abandi birazwi ukuntu bangana haba mu mujyi wa Kigali canke mu gihugu hose? Ntabwo byoroshye kubona imibare, gusa umuntu agerageje gucishiriza nuko nko mu mujyi wa Kigali uvuga ko abantu bagera muri miliyoni bawubamo,
byanze bikunze barenga 700,000 nta mazu yabo bafite, bivuze ko ari abakodesha. Iki kibazo kikagaragara ko cyaba gifashe ku bantu benshi cyane. Hari n'abakora ibikorwa by'ubucuruzi bari bitezwe ko yuko bazotanga amakori muri leta, ariko nabo nyine ibikorwa byabo byahagaze. Aba bobo ibyabo byifashe gute? Aba nabo bamaze iminsi batakamba bavuga ko batazabona ayo bakwishyura amazu bakodesha yo gucururizamo, ariko nanone bakavuga n'ikibazo cy'imisoro izabagora. Aba bo basa nk'abo ko babonye igisubizo, nubwo nacyo kitasobanutse neza. Ikigo cy'igihugu cy'imisoro cyavuze ko ku bacuruzi batoya kibahaye ukwezi, kibongereye ukwezi ko kuba batunganyije ibibazo byabo by'imisoro, naho abacuruzi banini, abasoreshwa banini bahabwa ibyumweru 2. Ibyo nibyo bagomba kubahiriza mu gihe ni inyongera bahawe yo kugira ngo babe bamaze gutanga imisoro yabo. Urakoze Jean Claude Mwambutsa. Nubwo igihe cyo gutanga rero ayo makori congerejwe, urumva yuko ku bataziga aho bazokura amafaranga yo gupanga atanyishu bararonka. Twashatse kumenya ico abategetsi b'igihugu bashobora kuba bateganya nk'inyishu, ariko rero twabarondeye ntitwabaronka. N'ubu turacakomeza kumbure mu biganiro byacu bizokurikira, mushobora kubumva. Abategetsi b'ibihugu bitunze kurusha ibindi ku isi bihurikiye mu mugwi G20 biyemeje kuzokora ibishoboka byose mu ntumbero yo kugabanya ingaruka z'ikiza ca coronavirus. Bavuze yuko hari tiriyari 5 z'amadolari bashize mu butunzi bw'isi muri rusangi. Mu itangazo basohoye inyuma y'inama bagiranye bifashishije ubuhinga bw'itumatumanaho, biyemeje gufata ingingo ibihugu bifise ubutunzi bubayabaye kugira ngo bizoronke ingena bishobora kwifasha mu guhangana n'iki kiza, cyane cyane ibyo ku mugabane wa Afrika bikeneye gufashwa mu buvuzi ndetse no mu bikoresho byo gupima uwo mugera. Inama ya G20 kandi yasavye yuko amabanki makuru y'ibihugu yose yoja hamwe agatora inyishu y'iki kibazo ca corona mu nzira yo kushayura ubutunzi bw'isi buriko buramererwa nabi. Ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu ONU rirejwe impunzi ku isi naryo ryabwiye BBC yuko ikiza ca corona cakwiye isi yose kizogira ingaruka zikomeye cyane kuri miliyoni z'abantu bataye ingo zabo hamwe n'impunzi zari zisanzwe zibayeho zegeranirijwe hamwe kandi mu buzima bugoye, aho usanga isuku no kuvugwa bitaborohera. Filippo Grande yavuze yuko ibiherutse kuba mu mezi make yashize byerekanye neza yuko umugera wa corona udatoranya abakire n'abakene, kandi ko hariho gukorana hagati y'imigwi itandukanye kugira ngo ntihagire usigara inyuma mu bakeneye gufashwa guhangana n'iki kiza. We need to make sure that those health systems that dukeneye kubona neza ko ivyo bisata vy'amagara y'abantu vyitayeho amakambi y'impunzi, ko ivyo bigo vy'amagara y'abantu vy'ibihugu bifise ibikoresho bikenewe. Ico dusaba nuko igihugu cose vy'ukuri kiriko kiritaho abanyagihugu baco, kandi ibi birumvikana kandi birerekana ko ari nkenegwa. Ariko hejuru y'ivyo dutegerezwa kuraba uturere dufise ubushobozi buke n'ibihugu bifise ubushobozi buke hamwe n'imigwi ifise ubushobozi buke nk'impunzi. Iki ni kiza cakwiragiye ku isi hose kandi twese dufisemo uruhara. Niyo twareka umugwi w'abantu ugasugerezwa n'iki kiza, twese tuzoshikirwa. be more exposed, we will all be exposed. Filippo Grande. Gahuza miryango ibashikanye ku isaha imwe iburi minota 21 mu Rwanda no mu Burundi. Twerekeze mu buseruko bwa Afrika. Umushikiranganje w'amagara y'abantu muri Tanzania yatangaje yuko habonetse umugwayi mushasha yafashwe n'umugera wa corona. Abayanduye muri ico gihugu bakaba bamaze kugera kuri 13. Mu kiganiro yahaye abanyamakuru, umushikiranganje Umi Mwalimu yavuze yuko uyu yabonetsemwo uwo mugera ari umushoferi w'amakamyo manini yinjiye muri Tanzania aciye ku rubibe ico gihugu gihana n'u Burundi. Gushika ubu Uburundi buvuga yuko ata muntu araboneka yo bafise ubwandu bw'uwo mugera. Mugenzi wanje Samba Cuzuzo ari Nairobi yakurikiranye iyo nkuru
turi kumwe rero ku murongo wa telefone. Samba, wotubwira ibyo umaze kumenya? Kugeza ubu Fantine nta yandi makuru arenze cyane kuri wari umaze kuvuga nk'uko byavuzwe na Minisitiri Umi Mwalimu. Uwo murwayi ntabwo yatangaje umwirondoro we urambuye, ntabwo yatangaje ubwenegihugu bwe, ntabwo yatangaje igihe aho yaje aturuka n'igihe yahaviriye, kandi niko dukunze kubibona muri bino byo gutangaza amakuru y'abarwayi b'iki cyorezo. Rero ni amakuru tugerageza kumenya, gushaka kumenya uwo muntu, kuko aho byabereye ikibazo ni uko mu Burundi nta murwayi wa coronavirus urahagaragara, bikaba rero byatumye abantu benshi bagira impungenge zo kubaza ngo ese uwo muntu yaba yari mu Burundi, yaba yaraciye hehe, yaba yaje aturuka mu Burundi ariho yarakomotse, yaba ari umurundi, yaba Samba, umurongo wa telefone wawe ntumeze neza, ariko nk'uko byumvikana rero hari byinshi bitaramenyekana kuri uyu muntu, haba n'igihe yoba yaramaze mu Burundi, ryari yashitse muri Tanzania, nimba ari umurundi canke atari umurundi, naho yoba yaraturutse. Ibyo byose n'ibibazo mukirindiriye kumenya. Yego, nibyo tugiye kumenya. Abantu baracyagerageza kubaza muri Minisiteri y'Ubuzima muri Tanzania, ndetse na leta y'u Burundi yamaze gukora iperereza ku byatangajwe na leta ya Tanzania. Amakuru rero arambuye ashobora kuza kumenyekana mu masaha ari imbere. Urakoze Samba Cyuzuzo, twavugana ari i Nairobi. Turekeze mu majepfo ya Afrika y'Epfo. Uyu munsi mu ijoro ry'uno munsi iratangura gukurikiza ingingo zo kugumiza abantu mu ngo zabo mu gukumira iki kiza c'ingwara ya corona. Iki gihugu rero kikaba arico gifise abantu benshi banduye ingwara ya COVID-19, ubu barenga 700 mu gitondo c'uyu munsi. Ku mugabane wa Afrika wose haharugwa abantu bamaze kuyandura barenga 2700 mu bihugu 46. Abimaze guhitana bazwi nabo ubu bakaba ari 72, mu gihe 210 bo bamaze kuyikira. Umunyamakuru wa BBC Ansoy aratubwira uko vyifashe mu nkuru mucikizwa na Jacques Niyitegeka. Akato nigatangira muri Afrika y'Epfo, abantu ntibabemerewe gusohoka ngo babe bananura imitsi biruka hanze cyangwa se bajya gutembereza imbwa zabo hanze. Ntawe uraba yemerewe kugurisha inzoga, amaduka agurisha ibyo kurya n'imiti niyo yonyine yemerewe gufungura. Igisirikare kiri mu gushyirwa mu mihanda kugira ngo kano kato k'ibyumweru 3 kubahirizwe. Ahandi muri Afrika, Angola yashyizeho amategeko adasanzwe y'iminsi 15 azatangira gukurikizwa ejo kwa gatanu. Uganda yo yahagaritse ingendo mu binyabiziga bitwara abagenzi mu gihe cy'ibyumweru 2, naho Malawi kugeza ubu ngubu hitari yabonekamo umuntu wanduye yahagaritse guha abagenzi viza bakigera mu gihugu. Muri Ghana ho igikorwa cyo kwandika abazatora cyabaye gihagaritswe. Perezida wa Mali Ibrahim Boubacar we yavuze ko amatora y'abadepite ateganijwe ku cyumweru azaba. Igihugu cyashyizeho amategeko adasanzwe kubera ikibazo cya coronavirus, maze gifunga imipaka, gishyiraho n'amategeko y'umukwabo. Imbere yo kubashikiriza undanda tubabwire yuko Ubushinwa bwagaragaje yuko igihugu ca Espagne caguze ibikoresho vyo gupima bigera ku bihumbi 340 kw'ikompanyi y'Abashinwa itemewe n'amategeko. Ubuserukizi bw'Ubushinwa mu mujyi wa Madrid bukemeza yuko iyo kompanyi Shenzhen Biotechnology ngo yakoze ivyo bikoresho vyo gupima ariko itabifitiye uruhusha. Ikinyamakuru cyo muri Espagne kikavuga yuko ibipimo vyo gusuzuma umugera wa corona hihwejwe abasoda bari mu mubiri canke antikoro byamara iminota 30, aho bitarenga kuri 30% mu kwerekana ibipimo by'ukuri. Ibyo rero ngo bikaba vyatumye bitera impungenge. Ico kinyamakuru gisubiramo amajambo y'abahinga bagira inama abaganga yuko bokoresha ibipimo bita PCR ngo bisuzuma vyihweje ubuhinga bwo kuraba uduce ntangakamere, bigatanga inyishu mu kiringo c'amasahane. Ariko ubwo buryo rero nabwo bugakenera gukoreshwa n'abantu babinonosoye. Abakunzi b'urunana n'umwanya wanyu.
kwa Stefano akanyamuneza ni kose. Hagati aho Felicien na Agnes bakomeje gushyigikira club y'urubyiruko nubwo hari ababyeyi bayirwanya. Nurunana. Yewe anye mumbabare nsanze mwamamagaye kenshi disi. Wazindukiye mu biki se ko telefone yawe wari wayitaye Felicien? Yewe nari mu turimo twa hano mu rugo no kwitegura kujya mu murima. Birumvikana. Nshaka kumenya gahunda mufite muri club y'urubyiruko rero kugira ngo mbone uko ntegura gahunda yanjye y'umunsi. Yewe gahunda ni yayindi. Turahurira munsi y'umunya ku masaha asanzwe. Okay, nshatse kubanza kukubaza kugira ngo ntabwira muganga Devota ko turi buhahurire ngasanga mwabihinduye. Muganga Devota niwe wadushakiye uyu munsi rero. Narabimusabye ariko mubwira ko turi bumumenyeshe uyu munsi. Yewe anye ndishimye rwose ko club y'urubyiruko munsi y'umunya ishyigikiwe. Umubwire ko duharaza aganiriza urubyiruko pe. Nari namusabye ko yabaganiriza ku birebana n'ubuzima bw'imyororokere kandi akibanda ku kibazo gihangayikishije cy'abakobwa baterwa inda zitateguwe. Yewe wakoze cyane rwose icyo kibazo kirahangayikishije cyane pe. Anye nanjye ninkeka imirimo sinicara pe. Ndafata megafone mpamagarira urubyiruko kudasiba uyu munsi. Rwose. Haba nanjye reka mpamagare Devota. Hakorera nye. Karame. Haracyari ikibazo pe. Ikibazo cy'ababyeyi bagenda bangisha abandi kutwoherereza abana babo muri club. Urebye nka Kankwanzi na Rangwida mama wawe. Abo bihorere Felicien. Ubu twaratangiye kandi nta gusubira inyuma. Inyungu y'ibyo dukora twe turayizi. Nabo bazagira aho basobanukirwe. Aho sinakwihutishije kandi wifite imbaraga nke bude. Aha, ko witabye telefone se nkabona wongereye intambwe wagira ngo ntumve ibyo uvuga. Urabizi ntacyo nguhisha mukunzi wanjye. None se basubije iki? Bude. Karame Fili. Nafashe icyemezo nta masezerano y'akazi nzasinya ndetse n'izi mpapuro bampaye kuza gusa nzabibasubiza uko babimpaye. Wabitekerejeho neza Fili? Nabitekereje Budensia. Ntanatekereje ko nakwagura ubucuruzi bwanjye bukarushaho kwinjiza amafaranga aho kujya gukorera umushahara uzashira ukwezi kutaragera mu cya kabiri. Wongera ubitekerezeho neza wa mugabo we. Nabibaze neza kandi urabizi nari umuhanga mu mibare. Sanga nashyize ku ruhande ikiranguzo ukwezi gushira mfite amafaranga angana gutya. Urareba? Utangiye kundangaza turi mu nzira Fili? Wayabonye? Aya rero turi umushahara bashaka kumpemba. Ikindi ngomba gutekereza uburyo icyari kioske cyahinduka restaurant ikomeye maze ukareba ngo ndawa umucuruzi w'ikirangirire. Ariko banza usubire umuganire sheri. Ushobora gusanga uwo mushahara ari uwo gutangiriraho. Wenda ukazagenda wiyongera. Umva Budensia Nadi. Ariko wajyurika kuba umutesi sheri. Nyamara rero ngo ntayitinya itarungurutse. Ibyo rero nta cyizere mbifitiye Budensia. None se nemeye gusinya amasezerano y'akazi uwo mushahara ntuziyongere kukava ahubwo ntibyangora. Reka nkomeze nikoreye ku giti cyanjye ntawe ungenzura kandi ninjiza ifaranga. Yewe ndumva waramaze gukunda kwikorera n'ukuntu wabitangiye ubyanga. Ni burya rero ubu narahindutse. Yego kari akazi karyoshye ntaho nzahurira n'amakara n'ifare n'ibitumuka. Ariko nzi ko ubucuruzi buzagenda bukomera. Ibyo nkora ubu nzashaka abakozi babikora bose nicare hariya rwose bampereza inoti negamye nta kibazo. Arewe. Nibyo ariko rero. Icyemezo bafashe ngomba kucyubaha. Ariko rwose ubu nari namaze kwishyiramo ko ugiye guhindura akazi tukanava i Nyarurembo Fili. N'ukuntu wabanje kubirwanya Budensia. Aiwe. Amaye. Ese burya bwakeye bigeze aha Nyiramari? Mbese nigire mu murima mama we. Aya wigenda Nyiramari. Ese wa mugabo we wabyutse ukajya ku kazi koko. Ubwo ntibagusimbuza undi? Ndajyayo hakeye. Ubu nta n'ibikoresho dufite. Umuntu twubakira rwose byaramushiranye. Ese mama. Ahubwo rero nawe kujya mu murima rwose bisubike. Koko. Ndeka kujya guhinga nzararihinga Stefa. Umunsi umwe niwo watuma urarihinga koko. Mbabarera. Garuka rwose twikomereza ubuki bwacu. Biki? None se nyine ntitumeze nka kera tukiri mu kwezi kwa buki. Ko nawe ijoro niko ryagenze. Aha, cyakora ryabaro wariraye nubwo rirarwa ku buryo butandukanye. None se nyine kuko bashobora kuvuga ko ribaru wariraye kuko ryabaye ribi. Nge nkaba mbivuze kuko ryabaye ryiza. Nawe wanezerewe se Mariza wanjye. Nyitera isoni. Ndishimye cyane rwose.
ndumva uyu munezero rwose wakomeza iteka ryose. Ngaho rero reka guhinga bireke rwose, dore n'abana ntibahari, ubundi rwose twikinira agapira. kandi warasaze wa mugabo we, nubwo tunezerewe tubure kujya gukora maze ejo n'ejo bundi tuzarya iki we. ko mumbonye mugahita muceceka. Rubyiruko cyangwa mwatinye muganga? Nimuhumure ntabwo nje kubatera inshinge. Rubyiruko murabibona rero ko uyu mugoroba udasanzwe muganga Devuta yiyiziye, atazanye ibinini n'inshinge, ahubwo aje kubaganiriza. Ntibibashimishije se? Muganga Devuta, ijambo ni iryanyu, kandi murabibona ko urubyiruko rwa Nyarurembo rubishimiye. Murakoze cyane Anyensi na Feliciyane. Abenshi murabizi ndi umuganga hariya ku kigo nderabuzima cya Nyarurembo. Burya rero abaganga tugira inshingano zo kuvura abantu barwaye, ariko tukagira n'izo kubafasha kwirinda indwara. Ubicyazanye muganga uyu munsi ni ukubafasha kwirinda indwara. Ngewe rero nk'umuganga nsobanukiwe kubarusha ibirebana n'ubuzima bw'imyororokere, kandi uyu munsi turafatamo ingingo imwe tuyiganireho. Ingingo yitwa abangavu baterwa inda zitifuzwa. Sibyo? Murabizi ko icyari ikibazo gihangayikishije Nyarurembo n'igihugu muri rusange. Yewe umenya ari si yose ahubwo. Urubyiruko mutuze, turabasaba gutega amatwi, muri kumva? Kandi tugaruka muri club nzabaye ikizami imbabazi ibyo mwigishijwe na muganga Devuta. Mutuze rero tumutega amatwi. Rubyiruko ubundi iyo bavuze inda zitifuzwa, inda z'imburagihe mwumva iki? Anye karame, wowe na Feliciyane muraza kumfasha kuko murabazi bose ngi harimo abo ntazi. Yego Cedric, subiza ikibazo muganga abajije. Nyine iyo bavuze inda zitifuzwa, nge numva ari kwa kundi umuntu ajya kurya ibinyoni ubundi bakamutera inda atabishaka, yashakaga ibinyoni gusa. Ko mu musetse se kandi ibyo avuze ari ukuri. Nuko akoresha iyo terime yanyu, nimuhumure natwe turayizi. Inyito zimwe na zimwe mukoresha zitugeraho. Urakoze cyane Cedric. Ninde umuntu atwara atabishakaga, atanabiteganyije. Abandi yego Claire. Ngeyo bavuze inda z'imburagihe, numva ko umukobwa atwara inda afite imyaka mike, mbese atabyemerewe. Noneho niki gituma abakobwa baterwa izo nda? Numva ari ko akunda umukobwa bamufata ku ngufu bakamutera inda. Hari n'igihe muhura n'ibipapa bikuru bikabashukisha amabombo n'amandazi bakazibatera. Ariko urubyiruko rwanyu ko rusobanutse di. Rwose Cedric na Claire ibyo bavuze byose birashoboka. Yewe nanjye biranshimishije pe. Sindarinzi ko bamaze kugira ubumenyi bungana gutya pe. Ariko hari n'ikindi umukobwa twiganaga nyuma akabyara yambwiye. Mureke Claire atubwire badi. Tubwire Claire. Yarambwiye ngo yicaye kuri moto ngo bamuha umunyenga nyine nuko nyine ahita atwara inda. Umva nimuceceke nsobanurire Claire. Hari n'abazabeshya ko bayinyoye mu mazi noneho. Ibyo uwo mukobwa yabwiye Claire birashoboka ra? Uwo mwana w'umukobwa yashatse uko yirengera. Ariko umukobwa atwara inda ari uko yakoze imibonano mpuzabitsina n'umugabo cyangwa umusore, kandi bakayikora idakingiye. Muranyumva? Nukora imibonano mpuzabitsina idakingiye mwangavu bazagutera inda. Ngimbi nawe nukora imibonano mpuzabitsina idakingiye uzatera inda imburagihe utarageza igihe cyo kwitwa umubyeyi. Niyo mpamvu buri gihe tubasaba kwifata, uwo byananiye agakoresha iki? Agakingirizo. Noneho wari uzi ko ibisorori byawe nabyifunze byarangiye budensiye? Reka sinanabyibukaga rwose pe ntakubeshya.
n'ukuntu rwose ndaye ngwirirana mbitirura ngo narabitindanye niko se wa ndabona imyiteguro irimbanyije rwose ariko rero menya utarahahiye inoda ubu koko iyi myenda ni Philippe wayiguze niwe rwose ego mana bari bamuhamagaye ngo ajye gufata ibaruwa imwemerera gutangira akazi nuko umwana wanjye abyungukiramo mbega byiza we Budesiya ngo ibaruwa y'akazi uzi kuri umunyamahirwe Budesiya ubu aka kanya umugabo wawe rwose ahise yongera abona akazi keza byajyaga bintera umujinya kumva muramu wanjye bamuserereza ngo ni macapati none mana habwa icyubahiro aha ayo macapati ye ko yakomeye hora ngo iki Budesiya ushaka kuvuga se ko atazajya mu kazi ko akazi Philippe yabonye atazajya kugakora yampaye nka data niko urashaka kumva kamvamo ariko mukobwa ubwo yabona akazi keza ko mu biro koko akakanga akongera kwirirwa mu mafu amavuta n'amakara byose yabaye akavurivunde hariya uko bimeze sori ariko mana yo mwijuru umuntu waturogeye we Budesiya ndumva njye bidashoboka urambeshya aka kanya koko yibagiwe amavuta yamutwitse mana yanjye turabigira gute uzi ukuntu nababaye nkajya imbere y'Imana ngasenga ngo azakabone ave hariya hantu none koko ngo iki aha dore yazanye ibaruwa rwose arayinyereka ariko arambwira ngo aka kazi bashaka kujya bampemba amafaranga ari munsi yayo ninjiza muri kiyosike ngo bakazajya bantwara umwanya wanjye ngo rwose ntako nzakora no Budesiya wowe se ubu ngubu wamumariye iki koko uri umugore niba ati koko Budesiya niba udashobora kugira inama umugabo wawe sibwo mpinduye nyirabyatsi nyirabishwi none nanjye numvise bimbabaje sori kuko nari maze kukishyiramo none ariko ngo bizamubuza ubwisanzure bitamuhaye amafaranga agaragara ntabyo azakora Budesiya ndababaye gusa ubwo ko kubishakira icyemezo ntiyagihindura rubyiruko turi imbaraga z'igihugu muceceke rubyiruko dukomeze kugira ngo dutahe bamwe bajya mu mirimo ya nimugoroba njye nabakunze cyane rwose n'ubutaha nzagaruka urakoze cyane ariko nimureke iyi ngingo irebana no gutwara inda z'imburagihe tuyirangize mva hamuyisobanukiwe ku buryo namwe muzabisobanurira abatashoboye kugera hano sibyo nababwiye ko hari ibyo mugomba kwirinda kugira ngo mwirinde izo nda harimo ibisindisha n'ibindi biyobyabwenge agakungu k'urungano n'iki kindi gushukishwa ubwenge abana hakaba rero harimo ingaruka zigera ku mwana w'umukobwa watewe inda akiri muto harimo guseba mu bandi ndetse umuryango we ukamwanga ukanamutererana ibyo byose nababwiye ko byambayeho kandi hari n'ingaruka ku mubiri we nko kubyara umwana agapfa gukuramo inda kubyara umwana udashyitse fistire n'ibindi ikindi abana babyawe n'abo bakobwa nibo usanga bafite ibibazo mu muryango batabakunda bababwira amagambo mabi bikabicira amarangamutima nibyo mwifuza se hari uwifuza kubyara umwana utazagira aho yibona mu muryango se uwo kwa se utamwemera uwo kwa mama we utamukunda mbese agakurana umubabaro ingaruka ni nyinshi izo nizo mbashije kubabwirira hano hari uwifuza nimwe muri izo se nyuma yo kumva izi ngaruka se we mwangavu nawe ingimbi mufashe izihe ngamba naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication mukayikurikira kuri radiyo BBC ku wa kabiri no ku wa kane saa 12:45 z'umugoroba ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783181064 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook kuyigeraho no kwandika ijambo urunana tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha barakoze abo mu runana naha rero dusoreje ikiganiro cacu co kuri uyu wa kane cari gihagarikiwe na Mark Niyonkuru
jewe mwumva mwijwi na Florentine Kwizera mukomeze kugira ibihe byiza.